Odande smo došli, sišli prema Esfingmenu i krećemo dalje za Hilandar. Ovo je Esfingmen s druge strane, koji je udaljen 5 km od Hilandara. Prilaska Hilandaru, Pirk kralja Milutina, put do Arsane i ukrštenje sa Esfingmenskog puta. Konačno stižemo i do našeg Hilandara, kojeg smo Ovo je s polja, došli. gradi se, sanira se šta je izgorelo. Kosturnica hilandarska, gde se monasi njihove lobanje odlažu, iznad konasi posluge. Groblje, manastirske ziline, manastir. Ovo su maslinjaci hilandarski, iznad na putu prema Spasovim vodama. Zatim ima jedan lep mali pčelinjak. A to je...